Hi everyone, welcome back to my channel. Good morning. Ka channel ka welcome le cheu. Milo like ko milo share nge yang cheu tu na ka hakanot me ka. Well take a note to ang lo kam hai ka la philo a. A chen chu tu lai Melvin a chola school. Kan thot lai thina. And mani khan Melvin watermelon ka I chagatya. Munir ka drink cover leg. Deep freezer ka lo da hai. Melvin juice ka I chagatya. Back camera change thado in kalau ya deep freezer akan kalau da pala ui a chang ka tiang ingting nge ice vek ingting ka zeng po acha thailo ka sheleng ting juice ka siam don nge. Let's try. Melvin ne ta turcha una ka siam do chuan grinder atte hi kam hanga hi kan ka phone hi extra hi color le lawa ate achang ka Melvin ta turcha una ka siam don chuan atte ha tan ka grinder hi ka strain le nga chuan ka pem watermelon juice chu Melvin tan kala chwaka englau kala chwaka tikat strain zo to kan bachina so lai so ma amu claiming can try my song a fresh tuk in duchen lo siam vedon mia as also lo tuk englau watermelon kha kan katanga kan grind nga with ice nen ke chu ka deep freezer man khan ice ka talawa without ice in katia inang nin deep freezer lo chan with ice in grind nga chan chini thlem tin polanga chan in strain nga juice rin nei chan you can do directly in nei lo chan strain thaya tu tuk baba lo oi junai da mutla chwak thin na taste karo kaisa मस्त है मम्मा के व्यूअर्स को बता दो कैसा थे मम्मा ने कैसे बनाया वाओ वेरी गुड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बोल दो Like, share, and subscribe to Mizo the vlogger. तू लाइच स्कूल ही चोला अदू तो के नमू इसके बाद क्या करोगे यू गोना स्लीप अगेन यस I'm going to ini salute hello looks MBS mula so looks do hello saloon oma hello Sanjay bhaiya nia ati chathaya kha boin pedicure ka wati ti loga chantu ka ke song hi arrowin ka sha ka wati ti na Juan boin chom here te ka lei to ka apno ir ka chen ni hani salute chuna chwa chi lo all back and return kaluta chan chu amma chan khan so ta me no ching local lenga ya like directing kan lu ta ba samosa kai chaka hai samosa le hai helai chu dilihan mitha chutney sweet chutney mizo train sweet marcharot ka ti hum chon momos ka hona hami hai ne momos chutney hai hi ne samosa chutney chu hai tui lo to ahing ka shia le thing pui he lai hi luan min lot thlir bang ai chak ve nyang blue kashilo tunai chu samosa hi singara anin kashya singara hi an sweet chutney ne ha ka ei chak china kawaleya kan bula ha singara dorbe re ha chang sila ei turbel hi awanga tela so ava kalangaya road crossing atulu tu tura dan cho tura han hei dal
kakana englo chomi siam wak to shilo jona dal kakang to ba then hi bokbon karot bodang athutelin hi kan me bonga chon papud velte kakanga chon melton ar tuinge bacon hi bacon hi pona kada chon to deep freezer kan kada hi ka englo bokma una changkan thleng ka selo chan chu pona ka kalwang khan to na hetang hi silvik turnia Ting pui velte ka kasyam via mase important call ke ne ya chuan ka thing pui bo kain zo thelo thing pui hi chu adai no he chan in thin lo turantia because it's create more acidic in our stomach so thing pui dai no he chan in hemi he de nu ti han he ke ni chuan kan chang lum china but helai chan doctor chuan hetian thing pui thing to like 2-3 hours hetian kanda nu te han tiluma in lo turantia acidic problem in nei ni chuan anung lu tuk blinket tang khan room freshener vel te kha zo to hei ka odara hei hinia englo mhani khan restaurant kan wakal khan ka chanu nen rose blossom kha an spray restaurant khan kha rim tu kan ti ka kan to ta ma se blinket khan red rose blossom ka sa cha kam zo lo hei cha hi kam hu hei po hi pali ne oh hey adang englo a flavor dang si ba chu wang chuan a rim dang ka tina ka soi tham lo min lo ngai da mula ka soi sal le a chuan hi a spray hetian like washroom vela kan spray tur heng lo lemon flavor kaleya lemon blast hey a rim tu uzok hey ai han ka ti ge chu hey voin chu ka englo hey te ka ti fire exhaust hi a low bal to lu tu ka hey ui te nei choni na han tang vek zela kar de tian hi desi ghee ania ghee mizo chung ghee ting ti khashelawa hi pure desi ghee nia hi upia kanam lai ka chante gaziabad bulasan oma an khwami ka wala china zo pe hang hi zong hin kala nei hetan fire ja hetan ka da char deep freezer han chon ka hun do do hetan ka swaga chon katit englo ka tilum chaleya we ha alai chego hemi bag hi pakhat to thum pali panga kandunga hei englo Adidas original bag ania bag ka ti hejima eng bag an ti thim jima hetan an carry ang kashelo mino comment ro ni ti Adidas kan shopping khan I think 2 months ani to kan shopping na kha khata khan kan dikhatle min atam do wa khata khan mi 4 bag C with complement and engloving min pair pali pek ma tu thok chela khoi hetan ka da nei me han da na ya kan tinga alum tok long thaitan bile manga tur pom silawa ka subscriber ka hi give away ka di ni ka engineer ki ko tham lo do sai na lo ni kan achma hane kan da khotila hey ya pagi basement te hi everyone welcome back to my channel kasi nila ko na kalau ko welcome na chu video ko boin kalau continue boin hi englo kan bia kina kan pastor de meeting kan ne ya chumi tu ja kan siama
Milin ka facial belte ka ti tira chuan ka sangi chu voin ka sulong nga chan chu nimin khan ka hair ka wash tira chu bang chuan ten wala ka sam ka sulawa then hatian breakfast belte ka tinga chuan kan ko bang ka kajal noi ka englo body shop ani lo o body shop kajal anin ka sham hani ka le ka thengin to ma se tuna kamhan lai hi rened midnight ania he blinky tank order ania acha tho phone hi dana to ma dana to beslo ta ka brush stand ka hong to kasam ka khuinga kasam oily to oily achan chu ka skin oily to go chuang chuan helai achung wel hi oil wekin in ka shia last la hian hi MV day lotion ania hai UV SPF 30 ania ye last ka mi bukhunga kusum kan khui te asupu angai lo ka samju chan chu oil butuka naktuk chu me ni thowa naktuk bekin kan main ka suja tho jo na main chu ka sulo ni min ka hair ka wash tira samsai hi chu bright ha kani kan katil mai englo kan hong pen alung si chu lo chuan ka the angi tan katil mai samsai hi chu bright ha kani ha kan ready to na breakfast ka tinga ready to go blue chuan englo hey to ka breakfast to ra hey ginger tea ka siama hina chuan ha bread ka desi ghee and ka tilum boka chitlem te ka tela hey zo me ka breakfast hey we to shu hey ka bottle wenia he ta han englo tui kan thun photange bekina chen tui in tur an tho ma se abot hon thin lawa mi bui kan tan thei lo tuka chu ja ina chen hin abot sa ka kenga hei pui kan de ngai lo chang chuan khoinge lo thin pui think pui ju batle me kalau in boil sunday aga chong kha ka bread and it is my tea hey hini voina ka breakfast to ka datlang po hi abal to ka akina kalau hon ka ti fry cho an pa fa nan lumbuan mani chu malvin lepa bread hi ghee nen het englo pia hetian claiming kan hu ka ai chocolate nia wala ka vlog ki helai theng tu chomina ka next vlog ka karin hune don nia ka vlog ki me lo like, me lo share, me lo subscribe, bye.